Wangalizi watukufu wa mbawa matangazo he guvernora ya shesi wa Shangazija garjihunda o armo mji mtukufu wa Tije mjikaya o siku leo inu waka mahafalu special ya husu umchionziani wa plan de développement durable ani ngarjuhamba inu plan boko itilwanziani ne organisation internationale ya francophonie ya husu msomo ya husu maendeleo ya mji ya husu anikaramba développement durable ani abongar vumbuao éducation ngarvumbuao santé ngarvumbuao ulezi izo pia izindongo boko zihusu maisha ya hoana ihusu maisha ya miji henamna ya ujibalia omarengoni iyo pia domsomo donc inu henamna msijua oka ngasina mahami njiboko francophonie yo enda hena mwaha yo uja hunumasiwani magomana ma représentant wa francophonie wo huja wajawa participer armwa miva minji ya husu msomo ya husu langue française holi nga msijua hanyonsi wangalizwa tukufu mbawa matangazo ya guvernora nga msijua okabano francophonie inu mwongoni mwa point zile lao ensi au kaya ensi hatu wanazijana wenji wasomao bonsi hatu waufundisha haku shizungu hanazeluha za saya donc lamna monao oui mwongoni mwe ma representant wahu wa he francophonie donc wakabanu wazimane serikali ya he guvernora ya he sheso Shangazija tendelwa ni muhafidhati bibi mhujini Siti Farwata ili mwakauzidunga en direct ya he mbawa matangazo ya guvernora sheso Shangazija akaujihunra banu wazimana mhuwa hele jeshi monsieur le colonel Yusufa Djadji mwongoni mwao tena des directeurs de cabinet chargés à la défense monsieur Belou akalmwede Chengwe hauja wa lancer et plan durable de développement plan boko itilonkodeni ne inuambilwa voilà et organisation internationale de la francophonie. Donc aukamilisha habari zenu donc inuyambila o IFDD c'est-à-dire IFDD inu Institut de la francophonie pour le développement durable donc duakautia nziani mahafali yanu husu ngwahibenza OIC inu zinu point za développer on est OIC inu des organisations internationales de la francophonie haizo et plan yakau husu et mafali husu kwa leo inu une des plans de développement durable nakaumwambia ni nakaumweleshea ni ndo
husu mahafali ya leo. Donc plan inu ibaki ikansi hanongozinji ikansi hauana no usikini da inu ramba o halu hashimanga lutte contre la pauvreté. Donc do na no usikini point ya bili do na ne contre zenzaya, lutte contre la faim, hein, point ya raru bonne santé et bien-être, c'est-à-dire do kaya do kamnono ne bien-être ngarjomba luhashi komori bien-être mkaya onro ngwaibenza nganzombra kemnono mrashida kendo nganzombra kemnono mrashida juha fanyazi nganzombra kemnono mrashida ya tsahemba ndo hula. Donc raizo da inu yambilo bonne santé et bien-être zinde mwengoni mweze point za tulwanziani ne OIC, Organisation internationale de la francophonie. Donc point yane d'éducation de qualité, ani éducation de qualité halu hashimanga hashikomori au fasiri garjomba ka domsomo armwa qualité njema domsomo au kaya msomo uheya mwinji ngabo msomo wafundishe langu hiyo ilola naone francophonie ngabo msomo ya ufundisha haziza mhono mgaibenza na zasaya. Donc hamara ya mwiso égalité entre les sexes aluha ya shimanga égalité entre les sexes au fasiri frazio égalité entre les sexes ani do usawa wa mrume na mrumshe ifasiria yabo égalité entre les sexes de namna ukaya ani leo mrume aste mrumshe aste mrume umkayo wazima upange maisha wazima yo namna ya ukaya ondo aste hilane ili haushinda wa enshi armwe développement durable. Wangalizi watukufu haemba matangazo ya governora ya Sheikh Shangazija Muduna Mlahani au wamba mnguri onane usuku wa saya armwa mahafalu ya ndwaji ya husu governora ya Sheikh Shangazija. Marhaba.